ข้าตัวนี้จู lesson ประคัดกันชิมท่าไหลนั่น ready มั้ยso มารางฮอลเฮลายฮอลเฮตอนปอลโจปะบุญขันนั่นลงเฟียนนักดิงจากขันทิลตัวหนึ่งประคัดกันชิมท่าไหลนั่นมาแล้วนั่นเทียมหนึ่งนั่นครัวหนึ่งเตียนนั่นกะเละไหลนั่นเทกันหรอมั้ย so I will ask this lady pink color what is your name Namin how does it My name is Blessing. Your name is Blessing Yes. Speak louder My name is Blessing. Your name is Blessing Yes. Okay get out from this room I don't understand. I don't want to ask you again I said get out from this room Thank you So why are there law? What is law for? Zai ruang ada law upadi ti mi he chu upadi cha zai ruang zai cha ada se red To protect personal rights. to protect personal right. Okay. It's good, not bad. Cha. Nang te van boy zai ruang ada law ti mi Zai shang ada se Orders. order what order zai shang ada law ti mi zai cha ada se Social order. social order Yes. okay anything else Justice. justice yes you are right justice so today what I'm going to teach you guys is for justice tunaya khan hika hen blessing kha bia ka hallewa khan amin thatin akale ko na tin hika rumin hin ka chhuatar tika zai ruanga da protest nan to alo zai ruanga da prevent nan to alo ma ka hika hen rumin khan chhuak ka ti lewa khan keima kha ka fair ma fair lo da am I fair No. no then why you guys don't protect your sister or protect me okay tu ni chana hen kan chim du min ha cho justice ase tu na ya khan blessing kha lenga ka chhuatar saloma a lenga ka chhuatar e nan mani zai man bian an chim lo you guys want justice but you guys are not brave enough to stand for justice we must have to brave enough to stand for justice and we have to speak out for justice and we have to stand for justice justice din fel na ka han ral thate in kan dir ngam ok ase tunaya khan blessing ka chhuatar tika khan nan hol ngam lo zia kapa blessing cha apal tung lo ti in nan chim ok ase saloma asana te in ze ronga da nan chim ngam lo aruang cho minung kan nun naka hin kan ma chunga thil athun lo po a chon apoi lo affect a ka tu alo ti in khan dai ti in khan kan phang minung kan ti mi chu mi bu pin khwa sami kan se kan nu kan ma kho en pakhat nu pakhat anung ti mi a kal ti mi khwa sa ti mi rian atun ti mi kan se kan ma chunga thil atlung lo ti ai pat in khan dai ti in hot lo en ding asalo Thil apal mi nan hu asia chon zeda nan to lai justice you guys must have stand for justice you guys must speak up the truth right khaban tuk thil apal mi nan hu asia khan chon teacher hey friend my brother my parent na thil tu mi adik lo amhan lo he ka zona ni ti hin asiding asiti mi kha justice thil amhan mi kha adik mi te kha fiang te in ngam sang te in khan nan chim lai ma kha justice ti mi se khoi ka nan kal na khona sak na po a school la se biak ina se mailen upatika zai bantuk rian nan ton na po a community ya se rian nan ton na po a Thildik nan hua chon Thildik kha adik ning te nan chim ngam lai keima chunga atlung lo ti ai pat in dai te nan ina nan loi nan ni na nenuam e keima chunga atlung lo tin thangam te in nan asia chon ni ni khat a
nang ma chunga khabat tuk in unfair a fair lo mi thil a hlum tika zaida chang khau na pong nu na pong pa ni keima chunga atlum mi asalo ti in dai ti in hot lo tin a khove chu cha chen a hopo minung he society kan nun na ka hun khat te anung mi khua asami kan si cha na pong a thil adik lo mi pakhat nan hu sia chen a fair lo ti mi ka a fair lo nak te kha ral tha te in a fair lo nak nan hu se chen nan chim ngam lai nan thei ka lo nga a fair mi thil chunga khan dear nan zom lai a fair lo mi nan hu ko na te nan dear ngam lo wa chen ni ni khata nan ma chunga thun ve tika nan pong kama a mi nan hoi lu nan hoi pa nan rian 20 hoi ni nan chung athun tika dai te nan sia chen Thildik a chok khau lai lo pakhat na apan hi na ka dai te in an ko asia chen the truth justice ti mi kan Dirpi an ti ko leo a an Dirpi tak tak lo an Dirpi ngam lo ti na ka se chu cha chen tu ni kan chim du min ha cho minung pau pau ni justice din fel na kan du di the truth betak deman kan du di samhan se lo atak achan tika khan a Dirpi ok kan hal lo kan ngap nak ni phan ton lo chu cha chen din fel na ka ral tha in dir ngam he minung pakhat kan nun nak cha dir hun kan ngai lo asalo in kan pong kam kan society kan mi bu pi Thildik thilmana kan thrui ase chunun zia chum hai lai nan upatika nan nun pi lai nan thei kaloma so you guys got it the point so if you see something unfair surrounding you what you guys supposed to do Van, what you supposed to do? We have to speak up for them. You have to speak out the truth. What about you? Stand up for them. Yes. Good job. Thank you.